дүйняға әрбір инсан өз тағдыры ile келе. Яйнымыздың қараманы истидатлы қырымдатар бестекері Абибулла Каври қысқа, амма жесір өмір кечіріп, оның парлақ йылдызы аятның ең күрделі басамағында сонды. Абибулла Каври 1910 сенесі декабрінің 5-інде Ялта районының ажайып табиатынан мешһур олған Семейск көйінде доғды. 1928 сенесі о Ялта педагогика техникумыны бітірді. Амма музыкаға олған авеслігі егітінің қалбінде әп зиядеже қозғала еді. 1940 сенесі Абибулла өз істегіне ният етіп, Ахмечтегі музыка оқу йұртыны бітірді. Шу заман о енді бір қач ерінің мүеліфі еді. Абибулланың консерваторияға кіріп оқуыны девам етмек ниетіні хайрсыз башланған женг тоқтатты. Женг башлағанда қараманымыз фашистлернен өз жесіне күрешмек yollarına арай. Bu мақсаднен о гізлі тәшкілетта әрекет еткен ватанпервер инсанларнен бағлана. Амма 1943 сененің август айында немсе гестапосы Абибулланың изінден түше. Çok kıyınavlardan son gestapacılar Abibulла ve onun beraber gizli işte iştirak etken dostu Ali Samedinovna Ahmesçit yanındaki Krasnaya savxozu territoriyasına getirip kurşunға tızdılar. Bu haqda yazıcı Rahim Tınçırov өзінің yürek yercisi очеркінде яза. Анавы, мақам ойдырған бір яшымыз барды, Абибулла Каври. Шуны yolda кете атқан вақтында, екі гестапачынан бір полиция келіп, қолларından tutawar ama o Arslan yaş aman sıptırıladı. Ozu yerinde bıçağını anavı zebanilerinin elinde kaldırıp zuva. Sonu belli. Onu da korantasının beraber Ali Samedinov'nu da çıkarıp atkanlar. Bugün Abibulла Kavri'nin soy sopundan yekemiye onun torunu kaldı. Benim anamın halasının oğlu Abibulла Kavri. Балалықтан пек çok ақылына қалды яқшылық. Bir parça az білем музыкант olduğunu, білердім kemaneci olduğunu. Halkımızın belli bestekeri Fevzi Aliyev 50 sene devamında bu meşhur insanın icadıyla uğraşan. Bizni kompozitorimiz Abibulла Kavri hakkında men işitken edim. 1900 ilk kere 1960 senesi. Çünkü o vakitte men çalışıyordum Kaytarma Ansamblü'nde Özbekistan'da. Ana o vakitte men işittim. Lakin nasıl kompozitör, ne yazdı o vakitte da men işte bilmiyordum. Men çok adamlardan soradım. Abibulла Kavri insan olarak nasıl adam edi bu? Yaxşı adam, yaramay adam. Hiç bir adam aytmadı ki bu adam yaramay değil. Öyle dediler, güzel adam idi ki, öyle namuslu adam idi ki bu namuslu. Значит, честный, человек с честью, значит, namuslu adam edi, dostlarını, herkesini hürmet etedi, kolundan gelgeni kadar herkesge, artistlerge olsun, cemaatlarga yardım etedi, kolundan ken kadar. Onun eserlerine bakkanda men tetkikat ettim. Onun eserlerinin hepsini çalıp çıktım evet. Bundan bu sözünü aytma bek koç. Lakin kıskadan aytkanda bek istidatlı adam eken, talantlı adam eken. Engeldim o sağ olgan olsa, bizдің muzikamız mümkün edi başka yoldan gitmege. Biz mümkün edimiz daha o gitmege. Bugünkü Fevzi Ağa'nın elinde Abibulла Kavri'nin 7 eserinin notaları var. Bu yer, Zera degen yer, bu yerin Özbekistan'da Kaytarma Ansamblü'nde yıllarıyla bizim yazıcımız Fevzi Bilalov. Onu yazgan eserlerinden daha mümkün aytmağa kavalleristler yeri sözleri Şamil Ağa'nın, Şamil Aladin'e ve bek belli bir kemami ve fortepiyano işini yazgan eseri Variatsiya для скрипки и фортепиано. Halk yıllarından o işledi hor için Port Arthur degen halk yerimizne.
Караманымыздын эсерлери оригиналь, оларда Кырым колориты дуюла, деп кайт этти Февзи бей. Абибулла Каври'nin bütün yazgan eserleri bek yakın Kırım halk folkloruna işkendi. İşte etmezsin bu Ermeni ya da Azerbaycan yok. Tıpkı bizim halk yerlerine bek yakın. Şu anda isteyeyim o devirdeki bizim kompozitörlerimiz İlyas Bakış olsun, Refat olsun, Şetfedin olsun hepsi yazaydı halk müzikalarına bek yakın. Terin Kırım müzikasının koloritinen. Onu icadından meni meraklangan edi bek Altın Beşik spektaklini yazgan müzikaları. Onu notalarını men ko'rgan edim. Mında 1990 seneleri İlyas Bakış'ın evinde. Lakin mende onun imенно şu notaları Altın Beşik'te anda 6 tane eser anda var. Hepsi mende yoktur. Şundan bir 3-4 tanesi mende var. Kamışka benzer zeramның beli, geceden kara saçının teli. Çeberdir onun naziktir eli. Yok ona benzer dünyada dulber, yok ona benzer cihanda dulber. Шымды Февзи Алиев бестекернин 100 yılығына багышлап, бірінші дискны нешер этмеге ниетлене. Kavri kompozitörümüzün notaları bugün gece neşerden daha çıkmadı bir cihint olup. Yakında Eylül ayında ben onu bütün eserlerini, notalarını, makaleni, daha başka malumatlarını verdim bunda Reskomnatsk'a. Bir yıl kısmet olsa dekabrın 5'inde kayıt edilecek 90 yıllığı, lakin daha çıkan bir şey yok. Şu an yubileyinecek. Çıkarıp bolsak şu cihintkin pek güzel olurdu. 4 yıl evvel bu meşhur bestekернин эсерлери Кырым тәсилинин нам казанган хадимы, Кырым Мундислик педагог университетинин үлкен ожасы, Сельсебел кеманежилер ансамблинин ребери Зарема Алиеванын диккатын желп этти. Начиналось все так. Наш профессор Джавид Абдраимович Кудусов, он предложил мне ноты. На тот момент я собирала материал для своего сборника «Эй, Гузель Кырым», музыкальным редактором которого является Асанов Ленур Ришатович. Крымско-татарскую музыку. И наш профессор Джавид Абдраимович говорит: я вам принесу. Есть вокальное произведение Абибуллы Каври из нотной библиотеки его мамы Шафики Кудусовой, актрисы довоенного театра. Конечно, я очень обрадовалась. Увидела нотки и решила сделать переложение для скрипочек. Когда я играю эту музыку, вот я представляю, насколько гармонична его музыка и его душа. И не знаю, я вот полностью прониклась, и мне очень интересно его искусство. Он прожил, конечно, недолгую, короткую жизнь, но, по-моему, очень творческую. Немцы постоянно вызывали его в комендатуру, когда уже фашисты были здесь, в Симферополе. Они вызывали и заставляли его, просили, они не просили, конечно, заставляли писать музыку со словами, которые восхваляют немецкую армию. Он, конечно, отказывался и все время играл им Порт-Артур. Близкая подруга жены Абибуллы Каври, Гульзар Бекирова, которая принесла очень интересный материал и принесла все свои ценные письма. Эти письма хранятся у меня, но я думаю, что они, наверное, останутся у меня. Единственное, что еще помнят родственники, как она видела в щелочку, как уводили Абибуллу на расстрел. Он был весь окровавленный. 2 фашистов его взяли под руки и тянули волоком, потому что идти он уже не мог от этих избиений. Все губы, у него были настолько все, истекал он кровью, но был он в рубашечке, косоворотка, вот такая украинская, вот такая была рубашечка на нем. Это все, что видели в последний раз, когда его уже вели на расстрел.
Бүгін Абибулла Кавриның аяты ве ижады біз үшін қиметлі бір тарихтыр. Абибулла Каври біз үшін iştirak etті bu подпольный işlerinde, biz үшін canını berdi. Bizim medeniyetimizin için o öldü, canını berdi. Bu işlerin hepsini koz oğunu alıp, biz gerekimiz böyle adamların sık anmağa, onu eserlerini çaldırmağa, onlarını unutmağa işte olmayı. Mümkün değil. Çünkü o bizim medeniyetimizin saklagan, medeniyetimizin, müzika medeniyetimizin inkişaf ettirgen adamlardan biri. Vatanımız uğrunda amansız күреште canını feda etken insanlar bizge bugünkü gün ve geleceğimizge yol açtılar. Biz ise bazıda pervasız olup ne içindir bunun kadrini yetmeyimiz. Portar turnan malesi, ne büyükler kalesi. Portar turnan malesi, ne büyükler kalesi. Saldat getken yaşlarını ağlap kaldı anası. Ağlamadım, ağlama babam, belki çare bulunur. Saldat getken yaşlarını ağlap kaldı anası. Ağlamadım, ağlama babam, belki çare bulunur. Filcan dolu su mudur, yapın yolu bu mudur? Filcan dolu su mudur, yapın yolu bu mudur? Aman aman padişahım, yapacağım bu mudur? Ağlama